Sitalunga 6. Zilekava Dr. Thomas Chauke, Yeah. the volume ninye, 60. Rosa 60. No, Rosa iyenza ka BB ne. Iyenza ka ngamba 80. Okay, 17, number 18. 17 18 kwala. Yeah. Oh. Nazo khari bali bonga manda ba university yapana nifenda beba pa kudokotela. Bo Thomas Chauke swa zwa dinga manzo zwa budezi. Swa tsakisa loko vanhu va le kaya va xi ku hulisiwa nga swimiswa swa ngeno hayani swinene ngopfu. Yeah. Musara, ndivazvakati zvoyoiteya ubva nga 1965. Yeah. Musi richithoma richithoma ya muyani wozulonge nendira uchitsonga nechivenda rozira rote zvata zvakakheka murapesi zvino ilungisa swona mara swi ngo khakhea ngopfu mphoma a wu ndlandlamuka mani a ku ri ku kula hi khalangana a na hi xera nkarhi ya ku ri ku kula se hi manjeni leswi na ku nyikana nkarhi hi nkarhi wa hina hi ndlela yaleyo wa swi twisisa vhele ndiruvuka and ola mulambo waita uchikha Ndisuza udieso. Hendi andikashi yotangana nawo. Yeah. ina hi swin'we Yeah, ndakuriwa ngamanda. Zimwe zonde mese simchelise zino vangatamo zvifa ngalulimi lwa Xitsonga nola Tshivenda. Muledza wende masuyu. MSc Business College na SABC Education vakhonekeza dzibazari dzinopata 100 kama budo ateveraho. Marketing, HR, kuendera mashango na ndangulo ya dzithandera, Tourism and Project Management. Kabukude pfunzo dzavo navo makone khaimwe ya college za MSc za fumiratika na 16 Africa Chipembe ngabuphara. Una kutanzi bunjika vdaro zvinova vaita zvone khavadalele college ya MSc Business College yatsini kana vadalele website yashu ya MSc Business College msccollege.co.za uita khumbelo unarihona muledza vakudhisirwa nga MSc Business College ngachimisana SABC Education enriching minds and enriching lives. Xitsonga hungu ra nkoka hi leri MSc Business College hi ku tirhisana na SABC Education va ku nyika tibaza ta ku tlula 100 eka tidyondzo ta marketing, HR, tourism na project management kasi ke ku kuma dyondzo ta xiyimo xa le henhla famba ka tikhampasi tin'wana ta vona vheta 16 etikweni hinkwaro ku kuma vuxokoxoko famba ka khampasi ya vona kusuhi ya MSc Business College kumbe u nghena ka website ya vona ya msccollege.co.za ku endla swikombelo kona hungu leri hi tisaka n'wina hi MSc Business College hi ku tirhisana na SABC Education enriching minds enriching lives.